Hello Free Fire gamers, ni mentai ora speaker ni ko ke benta ba kata kalongka Free Fire esports mode tournament mo. Batkan long ru kan de shi squad mo ti kemut pin dan away tu pin anta away anta sa away bat ma pi kemut pin lekai saungut kan ke benta bat ngane tun ka bairung kalong jekane ka esports mode ang kan de saus patikna bat ka fast nada pin job kan ki bayo fast kan long shipo jar fast nada scan sanajar baru tabu yo top muskil ane ngin capai top player ba kam best player kamau mo kan best player itu bala da pikwa bujung tu kam dari sebenarnya best player long share ka dorma masih share tingkam orang ka prize yang utama kami best player te ngin sa player sekali pada kita berkita kalong ba player kini banlong kiba sau po level cheneng bat ngim sha PC player ngim sha hacker bat ngin offer ki gun skin ba ngim sa phal kai ro haki artli ki benta jeng kemam bat kita kalong ka pergitri bat ka kalari mah skam yakin ki marba boro ki tim kan lang sau po pratli ki tim ha baro kini ki gemah kini ngin phal kai bat ngin sa phal officially ro haka stream ga jongai te subscribe ar kan channel kenal pensek bat sa follow tar ka Instagram ai kateng don gaming nanta tidak ada kata kini benta min saya tu ipi kami dia lah pikak bentuk kami dia am tidak call kini number bagi sabuh ni apa mah kini number ke ba play kedur ngalabuh ni kedur tidak call hit lade nomor ba kena account ngalong sukum bunta bangan depan yalam teh kan yalam mengaruhi ba kita nonton lesi kita nonton kata kini jing kelima marba hani kan pada explain bahara kini video ngasih tentang balingkot ada pikak ban yo jing tep kam dia syuang te film kali nangi mah lesi kita nak kini benta lesi ka bairungan naik final naik numta marba ki tim baru kin langsung pratim panggil palakai haki sau game palakai buat ka final kan langsan game mah kemudian ba sau plus iwe kan langsan game ngin palakai kan naik tournament esports mode tournament buat ka biang ba kite nang ta kan naik knockout tournament mah bat ngin sa jero ya kita ki top 3 tim let's say pinang bak kita top 3 tim mah ya ki tim ki lightly ki tim ki ba im hakan last zone mah ki lightly ki tim ki ba im hakan last zone ngin sa qualify kita syaka final nomor ka final kan haka kalari mah te sada penjang bagi player sada icet ba pat sada subscribe ta kan channel Don Gaming mah ka YouTube channel ngai katang Don Gaming sada kan mau bai kata lalu pikwa bentu jingli kembe film kali nga insta nga dia menga matam masa chang ni insta hi dan film kul direct tu nomor jong tu try mah ngasilong tamu itu benta bangan ngan sepenya lang mah kenaman kan suka kam kejam sebangan nega terman ngalong kom wi nok ubah sementa bangan penyak kena kam kenang ba kan kam suka ki subscriber jengang let's say shibun ba ki subscriber jengang ki bansa cibenta mah te tangga ni sada enjoy kena terman bersada lekai ba sa ya kendura ka stream ka jengang bye bye parlo